بله دبشه یکمین ده ام تایبتی لسر دیروکا ناتو و سیاست و نامنتوی ام هنکی معاین نرخاند لی ایرو ام دخازم به تایبتی لسر جیوینا انقره یا ترکیه بسکنن هفت هشت ماهی ام بجن جیوینا ناتوی چه بیه لترکیه اما ناتو yani گوری کن هاوات نرخاندن آنالیستین کرن استراتژی و پلانسازی کنن دکه گلو اف پلانسازی یه گلک دورین جهانی چه تاثیر چکه مثلا آلیک چینی هیه آلیکی روسیا و اوکراین و تکلیوی هنن روسیا دیسا دور پیچ بکه یعنی روشه که چه امی ببینن دیسا حرم متایبتیج روجلات ناوی اسرائیل عربستان سعودی رولا ترکیه ولاتین کندا و ایران نه ایرانی هم شرکه هفدیتنه به نوع آبیان ناتویج علاقه دارد که دوی چارچوبه دا چه بقومه و بشه دا جی امی و مجاری نقاش بکن ما مثلا دوی چارچوبه دا از خازم تب برسم وقتا که ام هیلا روجلات ناوین دنیرن اف جیبینا ناتو چه ببه گلو ای خیره بینه باشی و نباشی یعنی پرگاره که نو ساز بکه دنگه که نو چه بکه آنجی شر نو ببینه اون چه تخمین دکن؟ یعنی من نکاریم ببیجین باشه یا نباشه بله من دکاریم ببیجین برجواندیکانی نتوکان و سیاست کاپیتال جهانی به که دلیده چه من نکاریم دیجی نظم جهانی ببین دیجی بین لهمان کاتا ببیجین هون مجی دخوازین لسیستم جهانی جه بکرین هون نکاری چیه بله لسر مجال بر ناتو لسر از گوتم هدف نه کمونیسم بو هوال گوت نوابو مسئله بو لسیاستا گشتیا تو بر سیاست بکی بر دیسکورس یک چه دکی ویجمانش کردی بجه اروپایی ده بجن دیسکورس او دم ناتو کمونیسم بو بس برجواندی به چی بو برجواندی دیج روسیه بو دیسکورس ده تگورین برجواندی نایه تگورین ایرو کمونیسم نیا بس روسیه هر دجمن ماوه اگه کمونیسم بیاید به خلاص بیاید بس چون برجواندی روسیه و سیاست اروپا و امریکا هیا ایرو دبی دیسکورس یکینو دیسکورسی نون تروریسم بو یعنی مثلا الان ایران بتفاهم ایران ولاتی ایران کمار اسلامی کی تکار بری هر چیز دیسکورس یک چه دکا تثبیت دکا دیسکورس برجواندیا اسلام دین اسلامیه هر سیاست چه بکا او دیسکورس دین تعالی ایروجی یعنی ناتو دیسکورس ناتو تروریسمه من نکارین ببیجین ایرو من دیجی برجواندیا ولاتان دهانین بذار بجیجی ما بگیرین من مجبورین مجی دیسکورس خوب بگورین دیسکورس من نابیت دیجی هیزی کی جهانی به که من نکارین او هیزا بگورین یعنی هیزی کی مزن هیزی بچک دینتا حرکت هیزی بچک ناتوانی هیزی پر مزن بگوره لمغناطیسی شی فیزیکی شی وایا تو مغناطیسی کی مزن اوی بچک کده کشه لا خو بچک نکاره لبر ویا ما اگه ایرو بخوازین چی دکین لناتو دی بزانین برجواندیا گشتیا کاپیتال جهانی چیه خومان لگل ام برجواندیه چی بکن بس برجواندی خوب ببیجین مجی اما دخوازین سیستم هوی نجی تک نادین ما یعنی ایرو جمر اما پر گرینگه ترکیه لبر اوی پلانا پان ترکیزمی خود چی بکه او نده گود از دخوازم پان ترکیزمی چی بکه لأوروبا او دبود از هاوکاری ایوام دیجی بره کمونیزم ایروش دبه به دیجی تروریزمیه بس برجواندی و چشتکی دینه ایرو یعنی وقتی ناتو ایرو ده پلان دادرجه چما امرو گوتی دیسکورس چما تروریزم هیا ولاتانی اوروپی سرمایه جهانی دخوازن دستی خوب بسر همو گازو پترولو رگچ تا بگیرن یعنی اما پر گرینگ بو امانه ام برجواندی ناتی ده گورین ترکیه چی ده بیجه من حالیکاری ایوه دکم بعضی خود ولاتانی اوروپی خود امریکا اوانه امرو ده فکرین جی امان بو اوی او برجواندی خویان چی بکن ثبات استابیلیتیت سقامگیری هر گرینگ بو امانه یعنی اگر سقامگیری گرینگ بی بو امانه چه گرینگ من واده فکرم گرینگه
ام دولتانه حتی 100 ساله امانه حالیکاری وان کرنا بله. ام دولتانه سیستمی وان ایدئولوژی وان کی تا ایرو ده شغلی ایرو نکاله به شغله چما چون ام سیستمان بخو لنیو ولاته ناسقامگیری اون استابیلیته چه دکن لبرویه یعنی ایرو ناتو هم دخوازه ولاتان یعنی حکومتی همو هموتکان دیزاینی کی نو بکات که لم دیزاین نویه ام ولاتانه استابیلیته دک پک بید لم استابیلیته که با خود چه دکات بتوانید همو منطقه کنترل کات لبرویه ترکیه ایرو بر اساس ایدئولوژی و یک جمله ایدئولوژی و که پان ایرانی پان ترکیزم یا ایران پان اسلامیزم بو امانه نکار استابیلیته چه بکن لبرویه ترکیه بو خواهده لداهاتوشا لناتو رول بگیره مجبور ایدئولوژی خوب بگوره اگر نگوره ولاتانی ناتو اوروپی ترکیه وکو پارچه یک را دگرن اما گرینگ بو اوان بلام سیستمی ویده گورن Mamosta niha te gotinek gelek girink mühim diskurs yani jî em bêjin Türkiye retorik zêdetin gotin yani jî ispatek tespitekî dikin ev devletan gorî wê jî siyaseta xwe dîzayn dikin. Berî Sovyet gotin komünizm xeyaletê komünizmê digerir gerek em hemberî wê xwe biparêjin. Pişta terörizm û qetlîamkarî gotin û meşruiyetek vekirin. Lê niha îro em vêya dinêrin NATO yani welatên Avrupî Amerîkî bi taybetî merkeza kapitalizmê hêla em bêjin dixwazin Çînê riya Çînê bigirin. Rojhilata navîn de em bêjin gelek rê û xet çê dike riya Çînê bigirin. Dîsa dixwazin em bêjin Sovyet Rusyayê niha şerê Rusyayê Ukraynayê tê gurkirin bi destekariya van dewletan. Dixwazin Rusyayê jî em bêjin kontrol bikin çavkariya enerjî we ta axaftina xwe dest pêkê danîn zman. Bu veya retorikek çawa mesela dikare Çin'e rabeje terörizm yani Rusya'ya icra geçim beje retorikek çawa diskursek çawa bine zaman ku mesela pişti cimina Ankara em gelu tişteki nu bibinin retorikek nu diskursek nu u gotinek nu gori beji siyaset dizayn bibe eğer bibe çünkü bu vakti belki bejin istikrar u arami em dixazın sakamgiriye dixazın u gori ve em bejin ravşa siyaset ej dikare bu vakti Türkiye İran İsrail rolavan herima meci tesiri çebe. Tahminata diskursu çebe. Yani o kateki Biden hat serikar kimin axaftin evi gut mele dahatu düşmeni serekime heye. Rusya ve Çin'e. Beli. Ama yani zelala berjevendiye ki cüda heye. Berjevendiye Rusya için diji berjevendiye Amerika'ya. Lekü berjeveya Roşalat navin navenda gazı petrola yekişi ticareta le Asya'ya navin roşalat navin Bakuri Afrika u duayı Mediterrane u deryayı Spiyavan em deryani yani em sistema dixwazin rê bigirin li Rusya û Çîn pêşeman bigire. Men nizanin çi dibe bes dizanin nikarin îşin ewane lê nêw berin. Fakat diskurs evan çiye de narasta xwe dibêjin hûn halîkariye teröristan dikin. Çünkü komara İslamî dibêjin komara İslamî li Iraqê terör halîkariye terör dike, li Lubnanê dike, li Yemenê dike, li welatani Erebî çê dike, li Ewropa çê dike. Hûn welatê İslamî diparêzin halîkariye terörizmê navçeyî dikin. Em diskursê waye bes nabêjin bes em esaseke ye. Bes girîng berjewendiyeke ye. Belku emane îmro direkt bêne ser berjewendî xweyan li ber vê ye. İran û Türkiye sinûre bo Çîn û Rusya. Yani ewane nexwazin Çîn û Rusya bêne İran û Türkiye ve bêne Rojhilatê navî. Dixwazin lê bêne rêgeyê wan binbeskin lê vê çê bikin. Li ber vê ye Türkiye. İran pir stratejîk e bo welatani Ewropa û NATO. Me dibe we bizanin. Me dibe we bizanîn yani em du welata girîngin. Siyasetê me dibe çi bibe dixwazin li serê biaxivin. Evet, taybeti diskurs bu pratik. Yani naha mijara ve gereka NATO hemberi Rusya, Çin, yani siyaseti vedin eçeben rojlata navin. Gereka bo veya gotinek wan hebe, diskursek wan hebe, retorik wan hebe, u gori wej pratik wan hebe. Gori te evi çibe, çi beser masay.
yani fırsat tam tefam nekir. Yani mesela na gavaku NATO bir yareke siyasi bide yani devlet hem bejin berid gotun Sovyet komünizm te. Beşa gotun terörizm. Devletin terörist yani İslam radikal vak terörizm nişandan. Ama İro pevaji jubo peşya Çin'e Rusya'ya begirin havcaya tişteki bejin. Rast. Eçe bejin gori veya çi siyaseti çe bikin. Başı. Spas bu fırsatı despeki gotuna mamoste min daha baştırın famkir. İş bu zlaburin de bakazım gotuna te rast yani. Çı ali rast yani NATO her çıkas bak NATO yani gotuna işte North Atlantic Defense Organization yani bu parasına değil ne bu ne parasına ben devlet ağzı bu parasına berjevendiğin van ev rasta yani mesela sahat ve hatiye ve dere gora fikrimin mesela çiye edi ne Amerika ne Avrupa dikarın vakit 7 sali heya naz 7 sala belki daha 8 sala dema despekirna industrializm yani her tuştuk hemu yani ben makine hevtuşt hemu fikir hemu meji hemu vra Avrupa'ya bun wan dünya her der ki ham madde çiye roştof yani madde xaf hem madde xaf distanın digirtin bizore be para alçı dani vera çekirin o çen katı para makine araba defrotun o il aletinden boy je çizanım je makinaj bu kırıştune hayat iştedin hemu Avrupa'ya düşün. Dura salin nodi da dema despekna globalizirung çebu bana edi duhasın daha per para ki kombikin çıkırın bana edi çun ve dere fabrika çekirin. Ya jibana ve dere şulan Fransa yok be Çin be Hindistan be Vietnam be gelek devletin din belli hem ben vak komünist vak hatta Çin yani gotene da komünist yani de facto avcı devletki kapitaliste o vana çıkırın vana gotun varın baş amara çebikin lev je himbun yani avcı başların himbun diye baş amcı karın çebikin ya Avrupa Almanya kabul naked be na diye emti froşun bunu karın makine befroşun ma araban befroşun ma zam tişteni befroşun ma em hi başların zanen ama devletin dibijin na edi emci karın emci da başların zanen ev rakabata üye yani Aliye Aburi da Avrupa ve Amerika ve tek terin. Yani onun dibinin belki onun tamaşadaki mesela 7,000 karment favvi 7,000 karment kazın kardeşinin o şirketinden 7 varın. Ötemin mana ki yani mesela şerri ev ki yani piyasaya şerri paraya şerri ki hemi başların o erzantırın makine ve araba ve tiştedin çevke o bifroşa dünyayı. Yani bağırım evet tabii ya bir fermiler var ne yapacağım? Çünkü bejin sol yani çı vergi ya bir ya vergi de kazın beş Çin'e begirin nizam ama yani az bağırım başarı navbera Rusya Ukrayna zaten ev duhazın gözdağı Türk'tü bizim çiğe yani çaftırsıya bedin Çin'e böcüne ger yani peşte her yeri mesela Tayvan'ın Çin'e hırt germdikin avdikin yani duhazın Çin'e provoka bikin nafşerik yani. Rastı Vedat tek balkeş aynı zaman dibece yani vakta Trump hatta bejin iktidarı hatta serveri xiste deste xo evkir peşi gümrük zedekirin. Yani veyajı vetine zaman yani retorika ve gotuna ve diskursa ve naha vaki mamostani zaman dibece Çin anji Rusya embejin varatin ku ev nahazın ben rekabeteke ne hukuki dikin. Yani behak dikin. Rekabet ve embejin işte ne baştıkın yani gori aboriye evrensel rekabeteke ne baştıkın. Bu veya gereka eva ve siyasete xubedin sekinandın. O peşe gümrük janaha gümrük teri nekirin. Dixazim ve gave hela leşkeri jiyan bejin hindiyan hariman c kritik bir taybeti mesela İran mamostani zaman harimeke kritike Tayvan harimeke kritike disa Ukrayna harimeke kritik bu yani NATO ve çerçeveyi da dixaze dizayneke çabke ev şirketin navnetevi ticareti bazırgani etken hevdu baş nasken em bejin ser maliyeti hilberina
çıkası u rekabeta bazarı çava çedibe gor ve em bejin ev kadigrin tedbir adigrin Bəli. vaki minak em bejin nirxandine u gotune miji şopan henek bejin kuncik nüvis ve henek nüviskar henek ev revşenbira و هاد بیجن دنرخینه بیجن ایران میلیون نی واریل پترول انزام روزی مهه tam biramda ne maya? Bu Venezuela 800,000 varil petrol de Çin'e. Çin ku ve helberinet ki milyar azan çen çıkas milyon nüfusa ve he. U vanaji evaki nanozik dibejin kredit ve nanozik Bəli. dedan kabate. Vaki minak jean bidin embejin telefona beriki heye hendi Bəli. Almanya'da be. Eki iPhone 150,000 Türk be. Huawei 15,000 de piyası. Ve rekabeti ku bergayı bigre Tayvan'ı çipa çetke. Ben Tayvan çipe ku den Çin'e hamu Tayvan çetke. Tayvan'ı raji ev dibejin dor hatiye Tayvan'ı ev Tayvan'ı bir sekide. Ya te gormen eğer ev dünyayı cihanı ezbim hegemoni cihanı iku her du şerada da serketi şerê mezinde Bəli. و ve tu gotname biki hun gotname nekin şahatiye seri Saddam Kaddafi Maduro ve akıbetiye seri vejibe akıbet be seri veji ve van çaftırsına duhaze hedi aburiya xwa serras bike eko Trump ji anne deslatariye ise şirketin semyandarı hündürü ne pırnetev dibin şirketin pırnetevine semyandar bu berjevendiye xwa keda heri erzan. Bu mamsta kalkır fabrika haberin Hindistan'ı bir Myanmar'ı bir tekstila Türkiye hem bejin İro kayran ki heri mezindayı. Bu işi çon Mısır'ı, çon Hindistan'ı, çon Myanmar'ı, çon devletek ku hem bejin rojane $10 bakabet. $5 tam belki yekser az rakamı ne karım böyle yani ava koletiye hatta evvela ki dugu devre firavuna da ev kolek u ev gevre piramit çekirin pe çekirin zeki birşi ne birine muhakkak zeki wan ter kirine peyra karne wan gevre dan mesela wan piramita ava bikin Ava. İro anji gladyatore Roma'yı o şerkirin zeki ter şerkirine İro Türkiye'ye mehana her ikim ne kirya avaya ki daire ki. Ez bxay mesela bir rejim mamusati dikir malbata me da eko ez tenê Bəli. xebetim hemû malbata xwe pêdiviyan me ew dikir. Beriya 30 sala em bêjin. Îro malbatek 5 nüfus her 5 divê kolê wan bû ve xizmetê bikin û ser bi ser jî nakin hemû deyndar. Her yekî berîka wan da çar qartê qirediye hene. Ketine binê feyza herî zêde. Wekî ew kê dimijin keda insana erzanî, semyandar, banka, finans kapital xera dimijîne. Tamam. Mamoste, naha zede teorik ma. Yani gotini ve hamiya serçava. Az dixwazim ki bêm rewşa aktüel ya rojane. Yani mesela naha em bêjin piştî vê civînê gelo hêza Türkiye zêdetir bibe rojhilata navîn. Ez dixwazim ki vêya niqaş bikim. Dîsa em bêjin rewşa Îranê çi bibe? Ev NATO ve piştî vê civînê em bêjin navbera Türkiye, Erebistana Suudî, İran jî êdî nav vê meselê de ye. Em bêjin biryareke nû bide. Çi rengî çi bibe û tesîra vê li ser me Kurda çi bibe? Mamoste ez vêya pêşî. Hêra Îranê ve mesela naha gelekî gure piştî vê civînê ji xwe niha Amerîka û İran hev dibînin. Peymanek wan agirbestek heye û dixwazin peymaneke demdirê jî çê bikin. Evaya em bêjin stratejiya NATO jî cuda nîne. Gorî veya Amerîka em bêjin rêyekî bide pêşiya NATOyê jî. Gorî veya em bêjin stratejiyek ava bikin. Gelo tiştekî çawa derdikeve. İranê rolayê mezin bibe, rola Türkiye çi bibe, Erebistana Suudî çi bibe, İsrail çi bibe. Tabi wexta Erebistan Suudî ez dibêjim welatê kendavê. Ji bo hevalbendê Amerîkayê yekemîn jî yeke evin yani. Çi dibînî? Hinekî daha aktüel rojane em baxibin. Du çeşit cevap kaynağı. Bəli. Yek Türkiye'ye ve kuvulat
دو سیستما اردوغانه لإيران يك إيران وكوفلات اكشي كومار إسلامية إيران وتركيا جي أوروبا برجرينج بس كوماري إسلامي كوماري أردوغان دبي بين غورين أواني دينا غورين أو هاو بيمانية كالان أو قرار داداني كدنيفيسن آخفتن هي همو أمانة كرت خاينة كم دم دريج نينا همو أمانة ياري دبلوماتيكا ياري كي پسیکولوژیکا که هدی ایران هلاک بکن زمینه یک پیک بیت نیو جواک ایران سرهلدانه بکه تا رژیم بیت گورین رژیم بیت گورین رژیمی دی بیت گورین دبی لگورا سیاست جهانی استابیلیتیتا سقامگیری ایران دبی قبول بکد هذه تركيا شيء عينيها تركيا شيء الآن أو آخفتني كل سر بواجويا أشتي هيا أو النتني بين كرد وتركيا أو بواجويا كي جهانية نتني بين كرد أردوغان شو بخاذه شنو خاذه ولاتي تركيا مجبورة أو روشة كخو هيا نتوي جراجة تبيه قبول كا نكاره يك نتوى لسر نتوى كاني ديكا شما نكاره چون اما بخوی شر چه دکه شر اون اشتابلیده ناسا قامگیری چه دکه اولا برجواندی وان نیه یعنی الان من سیاست مدار آلمانی جی دیتی آخفتن که اوان ده بیجن شاشیه مکرد کردستان چار پرچه کرد دلی او امرو ناگرتوا یعنی او چار پرچه دمینید یعنی چاو به چاو جمره گوتنه ولی یک چشیدین هیا ام ولاتانه محالی کاری کردی دکین همو ام ولاتانه دموکراتیزه بکن انتگراسیونی نو چیه گروپا جوراجر نتویا جوراجر برجواندی تابعتی خواه لهمان کات برجواندی که گشتی و کوولات شده به چه بکن یعنی اگه ام پروژه چل ایرانه چل ترکیه چل عراق چل سوریه اما چه نبه اوروبا و ناتو امانه لجیر کنترل خود در ناک یعنی زخت لسر امانه هیا ای روشی الان اما یک چلیکی یک قیران ناتوی دبی اما چه بکه ام ولاتانه چون مجبور بکه قیران دینیجی هیا شری ایران و امریکا نشانی دا ولاتانی عربی لست سال بلد نچه ولات عربا نه تدلی مخوش کرد عالیه که مثلا ام بیجن انتگراسیون و گوهرین وقت سیستم که جهانی اگر سیستم که جهانی به و وقتی ام گرک هیویدار بن لی تشتکیدن هیا ویگا و آمریکا یعنی اف هزین سردست لید نرن اردوغان را کار دکنما جیبینا کنها انقدر چی به اردوغان را و به نوی وکی سانکی هزاوی خورد که هف دیتنان روبریا ایران یا نه ام بیجن بلکی باب همانی چوا ما کور همانی جوانتره خورتره و بلکی وسط خویانه یعنی از وسط دفینم دیسا ام بیشن شارا یعنی و دره سوریه پرگاره که دموکراتیک شخواه هبو دکاربو او پرگالی بکه پرگاره سوریه همو وقت مدل اکشن نشان بده لی برواج ویا دستکاری دا یکی دجبری ونا یعنی یکی وقت دگوتن تروریست نهانی سر اوی یعنی تو ویا چادر نرخینی از گوتم دو تشتی جیاوازن ناتو امرو لگل اردوغان ناخفه لگل ترکیه دا آخفه مثلا ویا امرو چون اردوغان نوی او مجبوره لگل او الان لإيران لگل قالیبافه داخفه دغله مروفی کی پر باشه ما یکتری فهم دکین شما بذی او لگل قالیباف دم کردجیمه یعنی کرد خاین داخفه بس ایران استراتیجیکه لبروی اوان مجبورن لگل ام حکومته امرو حاکم یک مد دولته ما هي یک حکومته امانه حاكمن ام حاكمانه والسيستم وان دبي بيتا غورين بس دولة ايران ولات ايران تركيا دولة ايران تركيا وانا دمينن لم ديزاين نويا امانه دبي حمون نتوكاني ام ولاتانه بتشني نيو دولتها يعني الدولة دبي امانه حمون شريك خوبك دولتي كي تشدبه دبي دولتي حمون نتوكان بين ايران حمون نتوكان بين تركيا پیواژوکه اما یعنی دو چیزی جنبره بره چاوی ما اردوغان و قالیبافه بس پیشی وی اوان مجبورن لگل ایران و ترکیه آخفتن بکن ایرو امیه بس امانه اوانه حالی کاری جی دکن زمینه ویشی چه دکن
ki em vlatane bo xwe bikarin şorişe çê bikin, xebatê bikin bitwanin em sistemana bigordirên sistemekî nû bê ew ki hemû netewekan bi hewd û wilatê xwe berêwe berin. Vedat. Yani naha Trump dibêje Erdoğan dostê min e, ez ê alîkariyê bidim Erdoğan, ez ê belkî silaha bidim ya. Belkî em bêjin destê wî daha xurt bike, xurt kir jî yani em bêjin mesela Kurdan'da me dît, rojhilata navîn dît, niha Türkiye, çend sal berî ve bi rastî jî nav tengasiyê de bû rojhilata navîn, ama niha çi dike Türkiye, em bêjin gelek herêman, istihbarata Türkiye, leşkeriya Türkiye niha Suriye heye, Irakê heye, Sudanê heye, gelek deveran heye, Türkiye rahat tev digere, Libyayê heye. Yani vana jî Amerika jî Avrupa jî NATO jî tu dijberiye veya nake gelo yani o serverê vê jî Erdoğan e na hevpeymanê Erdoğan'ın yan dijberê Erdoğan'ın ye çabe o vê çarşveyê de İran jî aynı mamoste got berê Trump got em ê rejimê biguherînin em ê demokrasiyê bînin İranê û bila em bêjin wê wextê em dikarin İranê re vê rejimê re ne mümkün e ama niha vê rejimê re jî ev dîtina pêk tîne. Rasta. Ya ez bawarım Trump yani siyasetmedeki gelek fleksibel yani. Bəli. Gora eğer yani ad gotunek Kurdi hedbe kesin yani beru tüy ambike dibeci barandı bari zani. Bəli. Yani siyaset eve siyasete bir deals yani dealçiye Kurdi yani Hev dîtin na deals yani bazırganı yecî bazırgani ha getini frotin ki yani az serketim tu serketi siyasete bir serviye ama tabii siyasete Amerika ki daha kure. Bəli. Az nizanım fikrim ama yani ve Erdoğan cudaya devlete Türk az bağırım edi salin Davida salin du emben du darbeye emben nav darbe yani az bağırım yani edi Erdoğan o devlete Türk emben yani devlete kur edi gelek az gora fikrimi gelek nezihevin o deme çend salin Davida her çıkas Avrupa böcün tev Erdoğan hepevin çekir bu penaberneyin ve dera utuşsana ve deme ülkeci bu yani ben Ali demokrasiya Türkiye baş vaçu belki ve deme berevi evkabun yani hepevin habunuz boy Türkiye bikin endamı Avrupa'yı evna utuşsana hemu baş vaçun yani sıkınyan yani hatın sıkınandan ev hepevinen hatın sıkınandan edi ev dixazın Avrupa ve fırsata NATO ve dere Türkiye tebahev Avrupa edi Türkiye strateji yani sıkınandan Türkiye'nin daha stratejik dibini o evkik tarafıcım ben kaya kalas ev cigre evke yani Serok Komisyons Prezidentin yani von der Leyen şunavi cigrevi kaya kalas beji Cigri Seroki Komisyonu Avrupa. Heri dibi. Kalas tekez kır ki Türkiye'de waren evlehi, koçberi ve enerji de şirket gringe u de hemen deme de namzatek jibo emdamtiye yıkıtiye Avrupa'ya. Yani dibi şlusel partner yani partneri ki kilite yani ev kilit tüpe kilite deryan verdik yani. Yani ez bavarım Erdoğan bir fırsata jiboy xa, jiboy Türkiye gelek baş pektini hem jiboy hem tekiliyen tab Avrupa'yı misali Davida problem bun. Van Avrupa o yani ben seroktiya xa o edi tek yani devlete tek şahsi edi hem alikariya Amerika ve alikariya Avrupa'yı به ریا ناتو واجی بپرچ بینی و همون کسین ام بین اپوزیسیون ترکیه کرد بن کسین دموکرات بن ادی Avrupa ve Amerika ve İroşva hangi da edi sev kalnakin yani az bir tırsan eve Ali diva gotenek bejim vak mamasta got NATO devleti ki yani şu devleti ki şu da hemen bir Türkiye deridin nakhazın nakoki derkevin problem derkevin avdu khazın ne tenevandaran der duramanji
ber yani sükunet bir çebi bakıyor daha başların bıkazın bıkanın yani piyasa ve deri destgahının para bak mı got yani makine befroşun o teknik befroşun o tişte olsa yani. Mamostenha rastî jî ev mesela entegrasyonê herkes em bêjin wek herêmî dibînin ama gelek kes jî yani lêdînin ku wekî konsepteke ji bo rojhilata navîn wekî ji bo Kurda em bêjin hem mafê Kurdan biparêze hem jî di nav van welatan da em bêjin yani statûya van welatan jî zêde serobir nebe wekî evaya konsepteke berfireh e yani em dikarin bêjin ev her çiqasî tevgera azadî em bêjin Birêz Öcalan evahanî bi ziman jî û ev ahengeke yani siyasete xwandiye siyaseta ku em bêjin trendên ku diçin gorî wê evaya ji daha berçava û haziriyeke Kurdan heye lê gelo bi rastî evaya pergaleke cîhanî ye û NATO destekariye bide vê pêvajoyê yan ne de ji ber ku pêşengiyê Amerîkayê ki em vê derê siyaseta Amerîka jî bixwînin her wiha dîsa Yekîtiya Avrupayê wek Vedat Şahanî ziman êdî naxwaze koçber biçin Avrupayê. Mesela ev gelekî giring e. Koçberkî derê biçin, İranê biçin, rojhilata navîn diçin. Vana bi destekranî, ji bo ev bê destekranî gereka vê herêmê li İranê rojhilata navîn jî pergalek hebe. Aramiyek hebe. Seqamgirî, istikrarî wekî mamosteyê me got, gereka hebe. Yani vê pirsgirêkiyê çawa nêzik bibin. û tesîra wê li ser me çawa çêbe. Türkiye bu rojavaycı em bêjin Avrupayê an jî devletên Yekîtiya Amerîkayê yekî pir jeostratejîk de ye. Hem parzemîna Asyayê, parzemîna Afrika û parzemîna Avrupayê heve girêdine. Wekî pirekî derbentek. Ji bo wî Türkiye giring dibînin lê şertê îroyîn de jî naxwazin Türkiye ve hêzeke ew qas mezin ku wan ra jî bêje na. Dibe em ê qismî destek bidin Türkiye, artêşa wan modernize bikin, lê bila ji me ra jî nekaribe bêje na. Lewra zihniyeta wan Türk û İslamî îro gerek ciyanda dibe em jî hene. Dîrokî qedîm in, qala Osmanî, qala Selçukî, qala heya Asya navîn dibin dîroka xwe û dibe em jî hene, em müttefikê wan e. Eger hûn gotname bikin, em hevalê wan e. Lê hûn wan çekê modern nedin me ku em jî bikarin xwe biparêzin. Lewra artêşa wan wekî artêşa NATOya duyemîn mezin tê binavkirin. Ji bo wê ev fikarê wan hene Türkiye bazarî dike ser masê. Ew ê ji van berjewendî ku bazirganiya cîhanî da qas bikarin ya krediyekî erzan bigirin ya parekî bigirin. Wekî mesela piştî şerê Ukraynayê, piştî şerê Sûriyê bazarî kir Yekîtiya Avrupayê ra. Ku hûn ê ev qas ew bidin me ku em jî bikarin wan vê derê xwedî bikin. Kampa da, bajaran da cî bikin. Ser wê da neyên. Belê. Ya jî dema teroristê Daiştî xwe teqandin, êrişê wan dikirin. Gotin heger hûn gotname nekin, sibê dibe ku Londonê, Parîsê, Berlînê ev teqîn çêbin. Ev êriş çêbin. Ji bo wî Türkiye van ew ê qirêj her tim bikartîne. Ew jî xwe împaratoriyê parçe kirine Fransa, İngilîstan, Amerîka û Rusya. Pêra dibe Sovyet dedî. Lê îro netewê dewlet em bêjin hinek dibin ew ê xwe tijî kiriye. Emrê xwe tijî kiriye. Piştî ku netewê dewlet emrê xwe tijî kiribe wê pergalek çawa şûne wî bê damezirandirin, avakirin, çêkirin. Ser wî niqaş dikin. Niha ew ê ji bo İranê, ji bo em bêjin rojhilata navîn û heta em bêjin Hindo-Pasîfikê jî ku bikarin bandorek zêde xurt çêkin, niqaşa dikin. Kêmaniyê NATOyê, berdewamiya NATOyê wê dewletên Ewropî çiqas aboriyê wê mesrefê bigirin ser xwe, ser van ew kat dikin. Xwe destpêkê got, devletên Avrupayê ev çend sala amelekariya ew ketkin. Êrişek ku ser wan da bê ew ê amade bin nebin. Alî çek ve alî ew kêva. Wextekî got wekî pêşniyar hat kirin ku em artêşa Avrupayê ava bikin. Ez bawerim ew gengeşî ew kê çêbûn niqaşê Brexitê çêbûn Ingîlistan jê veqetiya
çu Ali bawer ke dîsa hevkariya Amerîkayê xeda wî alî Fransa û Almanya îro van neqaşat dikin lewra dibin pêdiviyê ewkê pêşwînê ewkê Yekîtiya Ewropayê heşt dewlet pêşwazî dikin. Êdinê evanê ku ji bo entegrasyon pêk bibe ev vana didin ve ew jî mesrefek zêde ji wan re tê. Heta ser ewa civakî jî niqaş tê kirin Şansûriyê îro dibêje 5 milyar euro ji bo evê civakî mesref dikin. Niha vedat ez te persim pişta dîsa mamoste ji ber ku îddia mamoste bû rastî yani ev îddia wî de rastiyek heye mesela dibêje em bêjin İran, Türkiye yek devlet yek jî hikûmet henin. Mesela du senaryo tê gotin dibêjin mesela NATO vê gavê vê civînê çê dike li Türkiye çê dike giringê de veya giringê de Erdoğan iltimasê alîkariyê de ji ber ku feyda wan heye. و دو تشت زیادتر تینا آخافتن گوک رولا ترکیه ژئوستراتژی ترکیه یعنی اردی جغرافیا ترکیه بدن برچاوا بکاره دو جیار مداخله بکه یک شهر اوکراین دا به آلیکار هم بر روسیه ایدی ناتو نخوازه اویا بمشه ایدی ایرشه که نو بده دست بکرن روسیه ایدی تک ببین دیل بگرن یا دویمیجی باویه که گلو ترکیه ایریشی ایرانی بکه و داری آلوزیه که چه بکه اف سناریون تیگوتن اوانا ممکنن باورم اگر mümkün bun Erdoğan bir erzantır bir kari nake yani. Ben mesela Ukrayna'da vakti zani herçikas Türkiye endamı NATO beji tu sanksiyon çiribijin sanksiyon yani ambargo dici Rusya'ya tevli nebu. Hatta şun var tev yani tekliye tev Putin başa tev evki ciheye tev Zelenski ciheye yani evji xavak bazırganan dibinin dibi ka veder bir şeridem çava yani berjvandiye para despiyacım bin yani çava jvi kar bistinin نزارم yani tahmin nakim ki Türkiye bir cihariye tevlid edibim yani zaten çava belki sanksiyon ambargo tevlid ambargo bu yali dibe belki ali diva mesela İran hinki daha cüdatır az bağırım berkuç vakti zani fikre bu dema İran ve İsrail ilişki İran pardon Amerika ve İsrail ilişki İran ikirin Amerika'ya at habun navara partiyen Kurdan 5-6 partiyen Kurdatın bahev yani ittifak çekirin u dura va çend hafte davida mesela hinkiti yani çapa meyine meri dukhini dubejin yani Amerika'ya habun ku hezin Kürt ben aliye Kürdistan'a Irak'ta ya başvurda derbaz öderi bubun ju şerri çektai despibikin dici rejime İran'ı übederi yek müdahale dike. Ev kesik müdahale dikin yani Türkiye'ye. O berkav naxazın Kürt bubun her hamu parçana naxazın Kürt bubun. Erdoğan 2007'den de bağırım gotu bu dibe em naxazın her tüm em dici Kürdistan ekibin. Eğer dibe Arjantin çebibe, dibe ser hive çebibe, em her tüm geri dici bibin. Yani vegava eğer sebep em bugün NATO bibeji tu bikeve İran'ı bike, jibovi şartevan Kürtün bağırım. Yani ev bibejin belki kabul bikin şartı ki var tu caran Kürt geri tu deran ne İran be, ne Irak be, ne Suriye be, ne Türkiye be. Yani Türkiye zaten desvede. Yani dereyindin tu caran mafi Kürdan vakı Kürt dukhazın nayindayın. Belki bir şartıyla kabul bikin yani. Vakidin mesela ne çektariye ne mesela para yani hem atıştan bidin var. Yani Avrupa'yı ve NATO paraj bir de u evji be çibejin be yani soldat çibejin. Hevgirtin destekari. Ne bu askerin xab, leşkerin xab pardon. Leşkerin xab dubaj bekavin ama şartı wan avaz bağlam Kürt jibovi
her de ihtimalan ya zayıf diye benim de Erdoğan amadeye ما براستی یعنی ev nikaş de çerçevede tekin mamusta mesela Ali Ukrayna'yı uzanı Behrarış navara Türkiye Ukrayna Rusya'yı xeteke dikare ve hele van bejin Türkiye tengasiye çebeke Rusya'ya ra. O di sen bejin hele Ali Kaca Ukrayna ya çekdari ya istihbari ya embejin hezin paramiliter yani براستی kesek ne ve bende ki Türkiye hem bir Rusya şer ilan beke. Bağvayk fermi beke ve disa İran'ı embejin qarta Azerbaycan heye. به دست آذربایجان و ترکیه بیشتر توایی و داری تبلیغات چه بکن نافجواتان تبلیغات چه بکن یعنی ev mümkün et bana çağdı benim mamusta. من سر Türkiye yekçit bibêjim Bəli. derin devlet ama peyveki şaşa derin hükümet rastı. Yek hükümet ile beriye Bəli. ekici hükümet ekici ile piştiye. Farkı devlet ve hükümet devlet dazgahı hukukiye hükümet şahsiyeti hakikiye güçlü cevazın. Bəli. Yani ma devlet ve coğrafya imroyekin. Yani bu Avrupa coğrafyaya Türkiye'ye giringe. Coğrafyaya yani ne hükümeta İslamiye Erdoğan amu amane diyene. Avrupa Türkiye ve coğrafya xud bine. Juba berjewandi xud. Awane vekti NATO de çete evi به روسیه و چین پیام داده اروپا امریکا ایره جغرافیای میا او پیام وام وان ایره جغرافیای میا او نه حالی کاری اردوغانه ما اگه انام تابلو یکی پوزل دا بنی ما دبیو پوزلانه لگل هودو ببن اگه نبنو اینه مشاش دکید یعنی ما لیک جگاد واده بیجین که امانه ترکیه امدکا امانه حالی کاری شی دکن بس او عينه برسمية امان الآلية برشتك ديجي أوروبايا تهديد تروريست دكا تهديد پنابران دكا اصلا آخفتني شاشته بيجي اذا انيش حالي كاري اردوغان دكن اما خو لقال هودو ناقيق ناقرن پس وينيه كي دن هيا لبشي ويا ما ابي او ببيني وينيه بشي ويا چيا جغرافيا تركيا اما انا مجبورن لقال اردوغان ايرو كحاكمه hakim diye gorun çünkü şahsı hakiki ama halde gene dike diyenin projeyi dike deden. Bak coğrafya neyte gorun. Ama eğer ma faham bikeyin de bir bejin ma le Türkiye velatı meja. Türkiye velatı me Kurdana. İran ji velatı me Kurdana. Ma hamle İran'ı, hamle Türkiye, hamle Suriye duhazin beyne ne sistemi nazm cihani. Duharin tevli sistemi cihani bebin ma fi meja irade siyasi meja haba. ام دیسکورس ما اما دبی جدی بگیرین ام دیسکورس با کرد چون اما پیامی که با همو ولاتانی جهان من نخواهیم سیستمی اون تیک بدین دو پیامی که دینه ما توانایی ما هیچ دکارین سقامگیری استابیلیته چه بکن برجواندی می چنه به نکارن 50 میلیون 60 میلیون کردون لهولی درکن لبر ویا امریکا و اروپا مجبورن روشالات ناوین بیت اشتباهی سقامگیری با برجواندی خو مجبورن او سیستمی که تا ایرو 100 ساله بو او بیت گورین او سیستمی بری چی بو یک دولت بو یک زمانی وی هبو یک دینی وی هبو یک کلتوری وی هبو اما دبو ولات ایرو ام تشتنه ما ود بیجین لولات که ششحود نتوهی حمود سحبیه ولاتن برون چی دکن بکن لقال هودو ولاتی خود چه بکن Mamas استشتك پر pratikte بپرسم. Yani mesela ha eve. Türkiye yani bu yani gotuna tu iddiayete yani ezvaç kabul dikim jberko aligri ve fikreji gelek hortun daha İran'ı rejimi bugara demdiriş İran esası jeostratejik rolu ve rastı lej bu veyaji gereka embejin Amerika İsrail medit ne karın ser ardı şer bakın eriş bakın bu ya gereka gelli İran'ı rabe serpiya bu veya gereka Kurd rabın serpiya, gereka Beluç rabın serpiya, gereka Azeri rabın serpiya, gereka Galbagiz rabın serpiya, u Fars Bukhar rabın serpiya hem bir rejimi. Bu veya yani ne mümkün mesela Türkiye, Azeri, u Mossad nizam hezevan istihbarat, hezevan paramiliter İran'ı tevliheviye çebikin. Bu veya rolek nadın Erdoğan, bu disa devleta Türkiye esasında rast ama vega ve muhatap olan Erdoğan'a bir deste Erdoğan veya nekin gelo. Yani çima ez veyat edipursun bir taybeti ez de hazım nahatu Rojlat Kurdistani başlani Cihana Farsçı tu başlani gelo ev senaryo ve deri çavati yani hene ki aha agahi berbeçavaz hazım. Abana naden deste Erdoğan
projeye Erdoğan neo-Osmanizme. Ew dixwaze dibêjin Türk dünyası. Berê hewteyê le Baku civînêwan çêbû Türk dünyası. Cîhanî Türk. Ewane projeyekîan heye hemû welatanî Türk kom bikin. Yek qutbekî mezinî kapital pêk bênin. Eme Ewropa û NATO qebûl nakat. Eme nabêjêt. Bes ewan deng nakat te hewan lê bixe. Çima Qezafî lê xistin? Qezafî dixwaz welatanî Ewropî kom bike pûlê taybetî xweşiyan çê bikin. Hemû newtê şîvan îstîsvan bû. Li ber vê Qezafî li holê derkirdin. Çima Seddam derkirdin? Seddam dixwaz welatanî Erebî li dorî xwe çê bike. Ewane witiyan nabê. Îro jî Erdoğan e. Dibêje ez welatanî Türkçe dikim. Ewane tiştek nabêjin. Bes planê wan bi we heye. Me dibê ew planê bibînin. Ew planê nebînin li ser em cuşanê me dikanî şaşî bikin. Yani siyasetekî xeletî jî çê bikin. Me dibê ew bibînin ki Erdoğan îro dewleta hîn hikûmeta Tirkiye îdeolojî wan legel îstabiliteta cîhanê û navçe naxwat. Li ber vê ye kes nizane çi dike Tirkiye. Yarî dike, evî jî yarî dike. Eman jî ew dizanin. Bes eman nikarin çün alî hukûqî jî eman dibê projeyê wan hebe. Dibê zemînê vê hebe. Li Îranê tu gotit, Îranê şaşiyê me Kurdan e, şaşiyê netewekanî xwedî Îranê ye. Ew şaşiye jî 100 sala li nêw sîstema Îranê mêşkê me hatote gorîn. Me hewdû dijberî yektirîn. Hewdû fam nakin. Yani me jî NATO heşta îro yani hem welatê civakê Tirkiye, hem Sûriye, hem Iraqê, hem Îranê civak heşta nehatote mêşkê vê zihniyeta vê me hemû endamên welatên hemû mafê me jî wekû yek e. Ew qebûl kirin. Ama îro li opozisyona Îran û Tirk û emanê nehatote çêkirin. Li ber vê ye hêdî derva rewiş hêdî dête gorîn. Me mecbûrîn li dahatû rolê me hebe bu em rewşe. Mamoste, na li herêma me planên demdirêj çê dibin. Stratejik çê dibin. Çi NATO dibe, çi İsrail dibe, em bêjin me qal nekrema ew ji mijarektinê belkî em bêjin peymana Abraham heye duê çarçevê de falan. Her çi dibe birabe bi nevê tesîra wê li ser Kurda çê dibe, bandora wê li ser Kurda çê dibe. Kurd vê pêvajoyê çawa dixwînin û çi amadekarî, çi difikirin, yan ji hûn çi senaryoyan dixwazin pêşiya Kurdan bixin ku vê evrê ji heye ku Kurd xwe karin biparêzin mafê xwe dest bixin vê 100 salê qezenc bikin. Ji bo Kurda taybetî hişmendiyekî xurt divê hebe ku xwe bijî. Navê xwe, çanda xwe, zimanê xwe, birdoziya xwe û wekî ku erdnîgarî jî sînorê navbera her şa parçeyan jî wekî ew nebîne. Wekî ji xwe re maneh nebîne, wekî ew kek nebîne yani. Bêje stinceke nikarim derbas bim, çepereke nikarim derbas bim, nebîne. Yekîtiya Ewropayê dikarin mînak bidin, 100 sala şer kirin hevra 30 sala şerê 7 sala Katolîka û Protestana û mezhebê dinê şer kirin û şerê cîhanî yekemîn duyemîn peyra peymanek çêkirin û bune yekîtiyek ji bo ku berjewendiyê cîhanî zêdetirîn ew bigirin pay bigirin. Kurd jî piranî mesela em niha ku niqaş bikin ser gelek Tirkiyeyê, gelên Tirkiyeyê ew xweş dibînin. Avasazê Tirkiye gelên esliyê sereke Kurd e. Peyra Çerkez û Laz û Ereb û Ermen û hemîra eca ewa înkarê darba makezagona darbeyî jî hatiye avakirin çêkirin 24 an bên şêstayan jî heştêyan da herkes Tirkiye dibêje. Heta ew kêda destûra bingehî da dibêje ew ku hemwelatiyê Tirkiyeyê Tirkiye. Tamam Mamoste vaz zihniyet hem zanin ez dixwazim îro yani îro mesela Sûriye pêvajoyeka entegrasyonu heye, Türkiye pêvajoyeka aştiyanê heye, cara yekemîne mesela her şer parçayê Kurdistanê Kurd bê şer hin gavan davêjin projeya daafirinin. Ev rê rast e mesela ez vê dixwazim bipirsim. NATO heye wekî welat em bêjin dengê henin. Tenê ev tu çawa dibînî? A vê gavê. Heger mafê Kurdan bê misogerkirin her çar parçaya da jî Kurd xwe bijîn, zimanê xwe bijîn, ew wekî demokratîk bikarin îrada xwe ew bikin. Artêşa Tirkiye bibe artêşa Kurda jî em bizanin ku ew artêşa me jî em navedanin, me nakuje,
زختیر مناکه یعنی هزیوان تایبت پارامilitar انجی غیر نظامی و کی جیت همه و کی 17000 فایلی مشهور لیسا دوباره کردن عرفت کاره هفرا بجی یا لی ذهنیت شورش ذهنیت دوی هم کردا هم ترکا یعنی ترکو 100 ساله وی ذهنیت تاوان مجیان هاتیان نقاش هوناندن گاف بگاف تابتا کلی ایرشون داشت دوی مفردات تا پروردهیه دا آشتی، آزادی، دموکراسی، پیروزیا کدی آنجی دبیجن ام ندجمنه گل جیران یکو هم هفرا دجی لی ev gotune ev terin hake vakit ve go hitabet anji retoriki da anji diskurs mamusta got terin hake ve pratik da jiyane da gele kurd bibine ku rasteci komara Türk komara meji eğer ale hissiyatı ve Yani ruhaniyeti bava ki rıjt şidiyayı li xwedî derkevin sazomaniya xwe ji gorî vê ava bikin wêya dibêjî anha em dibêjin tamam bila çek ravastin tamam ne erişet kesinek mekha parastiye parastiyan rava em hatne kuştun hatne girtin hatne koçber kirin hatne zozan eme var eme gündeme hatne şevtanın talan kirin u inkar kirin iro ve hebunama ben askirin ama ki makazagoni hatta evamına şahsi ve var ne ne tevila geli kurd ben askirin garantör ya geli Mamas kurd ez daha lokal xazm tu şaradarî berê ê tatwanî wek agahê mêvan me reş bêjin yani bu şaradarî daha xort bi ewle bixebite çi divê bikin Kurd û devlet yek eva navendibuna komara Türk ve herimi be belê şaredarîn erkavan zêdetir bile Belê. şaredarî bikare bajarê xwe plansaziya bajarê xwe bike şaredarî bikare pirzimanî perwerdeyî xizmetê bide şaredarî êku hatine hilbijartin êku hatine tayinkirin ewtir be wekî meclîsên Belê. herêmî ê gunda ê taxa ê jina ê ciwana komelê sivîl hemû divê ewkawan zêde be ne gotinê de rastî jî bikarin hikûmetê bidin sekinandin bikarin bankavazî bikin bêjin falan zagon gerî gelê me nayê gerî karkera karmenda rênşbera xwendevana astengdara gundiyan êku keda xwe jiyana xwe ew dikin taybetî ji bo gelê Kurd jî yekîtiya me pêwîst e rojhilata naverasta em yekîtiya xwe çê bikin hemû cîhanê da belê em dikarin çar devletara Evet. jî ew bikin tu çi dibêjî yani Kurd a rewşa îro niha cîvîna NATO jî çê dibe û ketine nav siyaseteke nû carê yekemîne ez dibînim ku bê şer kur siyasetekî dikin vêya çawa dibînî çawa din wek pirsên dawên em bigirin Yani siyasete Kurdan bugün dema kal diken timi her tem ser siyasete Kurdin yani Kürdistan'a Bakur prani evti evki em bawarım ser eğer servi haber dedin Nana başûrê Kurdistan jî vê gavê rewşeka aştiyane dixwaze Iraqê sistemek bê çêkirin em bêjin mamoste hanî bû ziman mesela eva mesela entegrasyonê tenê tiştekî herêmiye cîhanî ji tê xwedê tê ji hanî ziman yani divê çarçovê de Kurd gereka rewşa xwe vê pozisyonê xort bikin rastı. çi bikin Yaz bawarım destpêkê da yekbûna Kürt yani gelek Kürt gelek giringe. Ez bawarım dema êrişên heteşe yani min Sûriye dijî Aleppo dura dijî Rojavayê gelê Kürt nîşanda çawa gerê pêş de here. Lê mixabin siyasetê Kurda vê aliyê da kêmasiya hînê pirin û herçi qas bi salan qal dikin lê pratik da gavavtin gelek meselekî mezine tenê aliyê sembolîk da be belkî na ez bawarım yani vê demê tiştekî baş gelekî baş herçi qas belkî sembolîk xuya be jî gelek tiştên baş çêbûne bên mazlûm aptî tev serok barzanê hatin bahev û alî ya eger wan jî tamî fam kirin eger rojava dest here ew jî êrişa êdiş here serwan jî ji bo wî dîsa jî ama wê demê vira jî gelek meş çêbûn wek tu zanî demê Kurd ta destpê kirin ew ala nabe vê pê vê ala nikarî warî
Ama ahiriyen بس بودن نخوازم ki işte merhale ki. راسته بله اما هاتن داویا برنامه آخه براستی بیباره شکو اوی ودا تاکتر دیسا ماموستا عبدالله ماموستا ابراهیم از پر کیف خوش بوم لسر وی نقاشه وان آخافتنان بله وقتی که دندریج بولی گر و گش بوم اسپاسیا دادکم تماشاوان نیجا هیویدارم نقاشه که باش لسر اکران وبا از هفته تیجی امی دیسا میوان نو مجار نو پیشبر وبن حیان وقتی بمین دناف خیر خوشیدا و خاطره و